mitanga furatama e bayan kurawani idza qtaraba az-zamanu ege maane ki emme fahu zamanuga qiyam karwen anna hinuga wadhalika inda kasratil fitan ei fitunata intihaan iturugen da zamane e rakunegen muslim kafir waki kuraka mehra annani zaman mehar mehra annani zaman muslim kafir waki kuraka negen no banu lafami hunduni ginawegen dane ewa gotuga islam kam matige mihakan hurweni warang hibwar huregen warak kettirikan huregen e zamanuga islam kam mati mihakan hurweni ei muslime gotuga hunna mihayat tafatu go gotum mihunga malama ittarraddu genda mihunga furassar ta mihunga chiki unta ena raddu genda e fadahalegga islam kam mati hurweni hada hibwaren huregen ne mihaya miharus kiriya amiti beweni kiriya amiti beweni beenumen nuwe islam kam ga sifa mihaka dakka kalladu gane islam kam ga sifa mi istakunna enaga kiben fenigen dan ladu gane ama beenumani miharuge mihun ule gotak ena wesulen beenumani enage sifa wes e mihunge sifata fadan unnan e gotam mihar mi edeveni adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bayen hadis basmurta huwa asfe bahuri e zamanuga islam kam mati hunna mihaga misalaki aimmachan anguru alifan kolellagen hunna mihaga misale aimmachan anguru alifan kolellagen ena kinit tawlene e fada halatakan adi daane waake bahuri hadis tahuga bayan begen e fitunata ginawegen da zamanuga islam kam matiga hurweni hada iman kam hurjamiya kare bay riwayat hore mitam mita shahidunge daraja ena libigen be mitam mita sahabi be kalunge daraja ena libigen be mane ki eha iman termiya kan zamanuga islam kam mati hurweni